Bomme bana ba kopane ho tla keteka tsatsi la basadi. Ba hlahisitse mathata a fapafapaneng ao ba tobanang le ona letsatsi le letsatsi. Empa ntho e nngwe fela eo ba dumellanang ka yona ke hore mmuso wa Afrika Borwa ha o etse ho lekane ho ba sireletsa. Ga ke dumele gore molao wa South Africa o a re sireletsa jaaka re le basadi ka lebaka la gore batho ba re tlhokofatsang ba tswallwa morago ga nako ba boa gape ba tswela ko ntle gape. Women ba swa tsatsi le letsatsi ene ba tlogela bana ba bone ko morago. Molao wa South Africa o tshwanetse go gagamadiwa mo ba ba tlhekefetsang basadi ba tshwarwe ko tronkong ba ska ba tsama freely mo strateng. Motlophisi wa moketjana ona e leng setsha sa Lulama Voyi se thakgotse le foramo ya basadi e tlang ho ba thusa ka mathata ao ba iphumanang ba tobane le ona. Forum ya Basadi mo Northwest is about an advocacy where we deal with socio-economic participation of the women, the social activities and the projects and programs they are within our communities. Bomme bana ba kopa hore mmuso o tiisa letsoho ka hlolong ya batho ba hlekefetsang bana le basadi ka hare ho naha. Ba re ha jwale mmuso o bonolo haholo ho batho ba tlolang molao. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.